mi then khat chu oil wangin an hausa a then khat thil mo chu awangin emo company din thar hlawtling wangin engpo ni se an mel that wang ringota tuk le ding on thok chuak phatchin hi chu mitlem te chawan ni an sei moi wang ringota thok chuak te an nia keini le anni nuiman awa in tam hlei te reng em then khatero an pian na lutuk le mel that lutuk wangin en non lo thei lawan nia an mani wangin company ten an thil siam kan pu tong kam takin amaka maka tam an shal thei pha chin boka then khatero an mit meng moi lutuk wangin an zuna min oi tir ngal nop nop zel zongani hi modeling hi mi in lu chil an chak em then khatero in chan sang sang wanga an lungten em ani loi si ani engpo ni se model te hian makta duai tel hlo an phu iti emo tilobe mo arwai tu ten phu an ti aniange an pe chin tlata tunchoma hian Khawvela model hlo hnem zual kan thlir ho don ani model hlo hnem zual mi panga kan thlir za ma in top 10 na lang midang panga te toite te in soi masalokang Dejen Cross he Dutch model chelau tak mai hian kumsang ni pathuma changin a modeling career bul achana sang ni pariata changa sang ni sompali thengkhan Victoria's Secret Angel chelau tak mai kan mu chin kha ani Bella Hadid ani hi chu soitam ngai lovin alar khop mai model hlo hnem zual som te zinga hian anau pangber nge a kumsang ni som paruk khan model of the year along ni to bokani John Smalls hi Puerto Rican supermodel ni in kumsang ni som pakhata changa sang ni som paruk Victoria's Secret Angel ni in kumsang ni som pariat khan Forbes world's highest paid model lisa alo lang to bokani Gigi Hadid kumsang ni som paruk khan British Fashion Council te chuan International Model of the Year a an thanga tun kumli chung hian Vogue magazine Khawvel ram sang chuaka voisom thum panga z cover alang to bok Giselle Bündchen kumsang ni achanga sang ni pasari thengkhan Victoria's Secret Angel ni in kumsang ni som pakhata chang phai kha chuan Khawvela model hlo hnem ber ani reng chinani ole model hlo hnem zual dang panga ti chanchina lutranang amma sabara chuan CARA CARA hi amit mulwang ringot po asiat lo ngal ani ringot maya alar vetvetin modeling atang ringotin kumtin $million 10.5 athok chuak china CARA hian a u popi nungzuin kumsom mile kani achangin modeling career achana sangni pakwa khan storm management noya injak lutin kumsom pasari mi ani kumsang ni som pakhatalo ni meu chuan fashion shows sang London Paris Milan Fashion Week vela Khawvela designer brand LAR Dolce & Gabbana Oscar de la Renta Fendi le Burberry tetan akad wak zan to ani he fashion show sa athom nohak zong matbel khom hi mi pangai tak kum khat tho so ai na sang zoka entinan he ko ringot po hi chengnoi khat singaman ani ngal ngota kumsang ni sompali phei khachuan sos sang somnga zeta ain lanani runway lama alarbel zela brands lar tak alama an hoi zela alandan dang lambik takawang hian brand ambassador atan du thu samani Burberry YSL Beauty Alexander Wang Pepe Jeans le Tag Arte ambassador atan roi ani ngala reilote ya sum a hailu ta chur mayani apoi salak lu tam tham tak chu engtin ye manirin le in le lo leinan amang na sabera keini in ti vete ai chuanin amana sang khop mai a unaw nu nen $million 2.5 man in an leya he in hi amal chuan Jared Leto ta ani china an leinu hian na satakin an chei tha a amoi ngang mai ma se room moi zual bi ka oma chu CARA room ani he room hi bachelor pad anga duan ania velvet bonzar Jenny Patans le fit som pakhata zaw khum a omboka a bedroom noilama pindan ruk ala omchewa sexy de walamna stripper pole thutna nuam tak le manto tak tin meiche saruak velvet painting a ombokani tuna hian CARA hausakna hi $million somni pariat vela ngayani a millionaire kan ngai san chin te reng nen Milarte ute hi chu millionaire an lo ni deuh zel to mai ni hi pani na chuan Rosie Huntington Whiteley Transformer film atangin Victoria's Secret fakna thlengina inlana anun po anuam sa hle ni Rosie Huntington Whiteley po hi millionaire thaubok $million somthum vel nei ani hem maya modeling Khawvela sangni pali khan bulchanin Teen Vogue cover galatan man ania Abercrombie & Fitch advertisement modela man ani bok lotling chhozelin Victoria's Secret Angels zinga til chhawin
lingerie model lang sarber polani runways lama Prada tan catwalk na yin Monsoon Burberry Dolce & Gabbana Versace Full Circle le Victoria's Secret online te campaign sa man ani chawboka Transformer Dark Side of the Moon sangin a performance ero an faklutuk laudewa mase Mad Max Fury Road ero a acting performance in fak a hlo viau thungani Rosie le CARA te poisa mandu dan ain ang viau maya in le lo tha na yan du a Rosie hian $1 million som pathumin Beverly Hills sa chen na inaleya he ina hian bedroom panga bathroom pariat parking space pariat le tui chen na nuam taka omani heba ka hian apasal action star lar takmai Jason Statham nen Malibuwa in $1 million som ni man an nei thoboka million khatte hi min pevese millionaire kan ni ve mai turania Chrissy Teigen hei hi chu amizo mel ve nup nup khop maya Chrissy Teigen hi Twitter changinemo chef anginemo game show host tu angin isemai thaya mase alar channa chu modeling lamania a hausak na hi $1 million somsari pangavel zetani Chrissy hi tuna alarle mase abul channa ero atlom ve hle maya Huntington Beach surf shop pakhata athok china heta hian model ni turin charchu ani kumsak ni pali khan IGM noya aluta heta chang hian a career a hlotling chhochana Nike Skullcandy Gap UGG Billabong Olele 9 West Tetan athoka Sports Illustrated Swimsuit isua sangni som khan ain lan boka model ani wangle zaithiam John Legend nen anin nei wanga alarvel nuwa Chrissy hi game show hosa achanga tin e insiam dan le khabushang shang hlotling takin ziak to bokani Chrissy le John te hian Beverly Hills chen in ro puizet mai $1 million 14.1 in zaithiam Rihanna ne na changin an leya hei chau hi du tok lavin anu pa hian New York in manto tak an la nei cheu bokani Carly Close hausak na hi $1 million somni panga vel setania ani hi chon modeling a changde ngorin poisa te hi alalutani kumsom palimi ni in Abercrombie kit satan model ni in modeling career bulachana sangni pariat khan modeling agency noya inziak lutin New York Fashion Week runway voisom thum pakhat azoa Milana voisom ni le Paris Fashion Week voisom pathum zata in lana ain thak ngunin ke in akal tample ang ti asiata akal dan peiche vel azeriau poniange Carly Close hi a peiche dan vel wangin mishiat po a hlo pha hle bokani Carly hi Victoria's Secret Adidas Dolce & Gabbana le Gucci te mai baka company shang somthum panga ai tamtan fakna a ain lana modeling a changa a poisa tho chwa ringot po hian nuam sataka ommai mai thaitur ania ma se Carly hian thiltum danga neya university a computer programming zir turin modeling lam kumni chung a cho sana company shang ne thok hawin scholarship coded with closely bul achana USA meche coding lam tuite in zirzom na turin scholarship hi ansem chuak chinani kumsang ni som pakwa thleng khan international vogue covers shanga voice som li zeta inlan to a Carly le apasal kusnar te hian St. Louis New York le Los Angeles chen na in ro pui takan nei ani Kendall Jenner model zinga Khawvela hlo tamber chu Kendall Jenner hi ani Milarte satlia emo TV star mai chawemo ani kan loti palange kan shevek to anga Kardashian chungkwa ni in hei hian a modeling career lama po achan puina satvenge rin om ni kum chung ringot po khan modeling a chang chawin Kendall hian $1 million 22.5 a hlo chuaka atlem lem lo hle mai Kendall hian no pangte ni laya changin modeling Khawvela alu chil to a sangni som pali achang khan lar zualin Chanel Vera Wang Oscar de la Renta Fendi le brand shang tan show sa ain lana hebaka company shang fakna a modelatan man ani chhochan boka tin brand stam tak tan ambassador ani boka hetianga rang taka asumlak lu apun thut chana hian Instagram aman changkai wang ani tel boka million za somni paruk chuang followers anaya hewang hian brand stam takin tho puyan chak le a post voi khat chau po adar zawdon emani Fire Festival vorlar nan Instagram voi khat posin hewang hian chengmak ta doi som pariat zet a hlo ngala keini thil post venen chuan awahanin thaudon rem em Kendall hausak na hi tuna hian $1 million somli panga vela ngai ani a hausa boka thilman tole tha alei ham reng mai ani Los Angeles in $1 million 1.4 in aleya Beverly Hills lama $1 million 8.5 man chen in ro phui takalei bokani meche model hnem zual te kan en zota a keini mi zote Facebook model Insta model te hian engza tak hlo veang mo kan tong tu hwa thu so a alim omzong te ponianga
comment lama isoi Khawvela shim shim ti ang